Alo. Na mugenda kusama landu wange. Nimumbethukise. Mugenda kusama landu wange. Oi professor kibona ni waba. Alangi kwange makoka we. Mailobi. Masi kuro. Ndo wandu baitu. Kanati mundu mungu atinywe. Lakini nje akamba ni mama amini ya maise mesweti na ala yake data. Kavindani ka umwengi no wamenda ine thima wodi ya masako mutongo utono thukuma na utongo wa serikali ya kaunti ya Makueni ungwa gavana Kibwana tanzia imwe ya kuete maendeleo ndoani. Pina wangu yu wako kumalo mazeba. PMCA wewe wanetinga wote malelo. PMCA waka ilasi ya ECD. Laketa utumwa. Leo mosei notuma mwana uko maumanga. Hello. Na kwa utweni bana na nechoke tudingwa na kuunga mama masi. Ando nimekuka ndeke. Ando nimekuka na maondo maingi. Lakini mama mbua la uwa kumela zinu mbingi kwa dhana. Kwa meza mome ta mata mwaka yuma leko lakini langu ya kuwa nimekuikata. Mama ndando meza kwa dhano na meza kwa bindambua. Ula wa MCA wa Kisio kiti mwathimono wa kule gavana Kibwana mwanengelengelea ya kukita kivila kia asia nutoetie. Na chweka kuna siasa ndogo. Governor cut me dilile kanda yu kana umbobe. Yume kwa asiati, tiko yame asiati. Kwa nola mesine terrible. Bio, ninye. Tisa sawa. Ano tiko ya timana. Which corridor are you coming? Where you cannot take direction no ile kuya mwalimu. Nwesa academic fee. Ase ine sia na itengu. Nato mono ni aya ase ngajenda kuweba na mundu sinu we andu aidi oleta ko ni yekura. Look at it and say as we travel otiendete kutende. Governor wa kaunti ya Makueni Professor Kifutha Kibwana olevi kite cha theniki ni wawetakana katangasa muungamo wake ngwatano na enende nzama unyuvani na mivaka IBC ya mina kutangasa matuko maunyuvani. Negu andu mo kilama naena meje kula na nini chebukati kwa namba kwa sekana mukundu wa ninende. Dana hamba kuikata. Dana hamba weta. Na kaundo nende na kuweta. Ila na kulwa. Ngete lando mangu manda bimenda mutongo iba. Isao. Kunye ndio kwetela. Chebukati yatangasa na motizo ngabye. Na mwanda bye kuituko maima. Kwange makoka we. Mailobi. Masi kuro. Ndo wandu baitu. Vilingi wa Mauvoo kumakakili ila ikikumene kaunti ya Makueni ninye Kennedy Mulinge. Tukwe kaunti ya Masaku nzanzo ya wakeli ya wapo lio kwa siana ila siana mi ili kutheyani yambia muthenyani wa umunthe kaunti ya Masaku iseso yi ile kwatyo kwende yamba kama tuku miongole na imwe mwaini wa muonza ithethe iwe kulivotiwa kwa siana imwe kukwatwa ni wapo lio kaunti ya Garissa na Mombasa ivindane yambe siana miongo kenda na muonza yolo yana Masaku nisia kwatie nzanzo hii na iseso yake lengete siana sio nthe kana yana yolo yana Dan Mongala nangeweno atakuwa akishika mtoto wake, hakuna mtu atakuwa akishika. Finger marking itakuwa kifanywa na volunteer na daktari mwenyewe. Tanzemwe ya kusiasiana nini na wapolio ula ni wawe mwisio na ula uwete kuonza kwa mumuda kui umundi muvea wa wima wa mwi kauntini ya Masaku ni wambisya iseso ya keli ya unengane nzanzo kwa siana siauku wa miaka 5 na kuthea. Nitwa mbisya iseso ya unenga siana ila sina miaka 5 ila nzanzo ya polio iseso yene ya keli ndo ya mbetu nekie mwai modeli wa 6 na tuweka kini kenda withie siana sito nito isiana na ukwado no wa polio uwiuka itina wa iseso ya mbe kwithiwa yatwa iwe kwi mwai wa 6 balaki lelo kinene cha utwaisye iseso yene kwigithekana siana ni siasuviwa itina wa siku cia wa polio kuetwa kauntini ya Garissa na Mombasa utondu minister wa uima wa mwi kauntini ya Masaku Dr. Ansen Kituku ukuelesya kitumjawiga kini kana mwaka muthelu na mwaka ya mbea peke simwe na kwatakanie kana kena polio kuya katika refugee camp kaunti ya Garissa na kwa ilasi itawa routine surveillance CSO system ku Garissa na Mombasa kuna kwa ni kesi ingile na indi nondo wakiu konoswa silikali
inosa itambia ya unengane nzanzo katika akaunti ile inenganie 13 ila sina risk nene ya kukwatwa no usu wa polio. Ingi Dr. Kituku ni wonyo kule kwa siku kwatiana na mavisa alame onengane nzanzo esu na elesia kana isesone yambe veasi manethitwe mateo bingwe ya mavisa mauiti kavindane kala mavika kusanza siana na elesio undusu nunonzeite muno iseso yambe bala mainavikia siana ila manenda tekuli andu maitu kwandaya tukoperate na silikali nundu andu maitu ala mauiti ala mioga gume mamekete ngwazio nengezia ngido polio sia yelo sio nekaneza no sio mundu ukete utethesia nikenda cia na situ isoveke nundu no kembe na mbeza cia kugethia no asiwe kana gaku atwaga na kwatio nzanzo bana kana kina ciana isi athima school na makanisa ni ciana ithauka imwe na isi akunisa kagemo na polio na kwatika ngeka mundu ngi kate na polio esu na kugo twenda kila kana masako tubingwe yiko andaya nikenda ciana isu itonyo kwata nzanzo. Nake daktari munene sivitalini wa Machakos level 5 ni wakwata mbaundeto isunda elesekana nzanzo ino ndina mwisio kwa siana nini. Mimi naonewa itonewa siana ingi ya kelo ile inanengiwe kano indigi o ile matane wani to target on the mapikie kukwata ndawesu na ndawesu ni safe ninengani to mala maingi no irisia no ndomwe no inengana we clinics na tukumaituma udaktari Nthini wa isasi na ila yambiwe ni Minister munene muveani wa uima wa mwi Mutaikagwe kwe matuku 26 mwei wa katano mwakani huu kaunti 13 na ila sie mwisioni wa kwikumbelwa ni wa uo nisio siutetheka na isasi ya unengane nzanzo ino ya polio. Kaunti ni pamwe na Garissa, Isiolo, Kajiado, Kiambu, Kilifi, Kitui, Lamu, Mandera, Mombasa, Nairobi, Tana River na kaunti ya Wajir. Daniela Mwongela, Mutongwe TV, kauntini ya Masako. Na ini mwondo musaisia nzanzo sune ya mii ni ya miake 5 kuthea chundu nawe takanani ya mii ile ni miake 5 kuthea tuisonga nambe uwa polio numwe kati wa mau ala siana isanza wa kuvetangano namo evinda kuthila ingi silikali ne thutha cia enenthi kumile siana sio kukwata nzanzo ino ya polio yo kukwata nzanzo kwa siana situ kwitha wanavota mwau na uwa polio we muisio mwau siana ni situ. Onesimus Chalo ni wane na mutaalamu wa uiti na tumba nisenge wenu. Uwo wa polio no wowe mwisio tile mbetani okamba kana nthi ya Kenya indi nthi yonthe uwo no lo kwata asiani ila sina miaka 5 kuthea na vala mevya kivathukanyo ya wima wa mwe inska yone cia kuokitana na wa uwo. Uwo wa polio no woweta wonzwa mamutha mamwe ila mundu tana kwata nzanzo monini undu violate kindu kila kitonya kwete mathina ma mwana ona ethia mundu muima ina ma mwana wanye kuma kusia wani ndi wethiwe na mathina na eta wa Emmanuel Muinde asia wa aindwa na ethwa na mathina ma mau na ngingo kwa gubenda tembea ni mulemavu na kila ngwenda utethio munene ni nga kwate wiluchia withwe no atone kuthiaga ikwenzwa na akaibata. Wo wa polio ukathela muvea wa wima wa mwino yombanite kuokitana no wo we mwisio kwa kunengesiana ila sinethe wa miaka 5 nzanzo wala uthuthia mwetu kumila siana sio kukwata nzanzo Hao ni watoto ambao wako na umri wa miaka 5 ambao wako nyumbani. Madaktari wetu watakuwa wanaenda nyumba kwa nyumba kwa makanisa ili kuwapatia chanjo ya pili ambayo inaanza kesho mpaka Wednesday 21. Langu ni kuuliza wote ambao wako nyumbani wajitokeze watoto wao ambao walipata chanjo ya kwanza, hata wale ambao walikosa wajitokeze wapate hii chanjo. Kitui County ilikuwa among the 13 counties ambazo zilikuwa katika hatari ya ugonjwa wa polio, maana tuna neighbor Tana River, Mombasa na Garissa ambao huu ugonjwa wa polio ulipatikana.
Kwa hivyo tunashukuru sana madaktari wetu, maana kesho tutakuwa na madaktari 488 ambao watatembelea nyumba zetu zote hapa nchini Kitui. Kwa hivyo tujitokeze, tuwafungulie, na maana tunapeana hii polio wakati tuko na ugonjwa wa COVID-19. Tunawahimiza wote tuendelee kunawa mikono, kuvaa mask ili tuendelee kuangamiza ugonjwa wa COVID-19. Wakati tena tunaenda kuzuia watoto wetu na polio virus. Va kauntini ya Kitui nzanzo ine yambise kunenga hospitali ni munene wa Kitui level 4 kwa savali wake alivalame na kianda cha kusanza siana mbe wangilia nemwe mana mwanza na 5. Ngeripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui, Leta Onesmus Chalo. Na indi mwendo musisinge wesu ya Onesmus Chalo neo kunenga mwanya wa kwamba unyoki uva ini nini siyo kitheti tine vindete ya sana Mauvoo kauta. Twithen. Mukamba aisie ngundi yambe niyo kau indi nisia wetina neka vila niambia wengi mukamba ni wisi siya kusandongoi inyusa muluo yu baiko nyo muluo nondo Vilingi ni wabukwa Mukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwa tanyo ya Mukamba ni tuafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia na nima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siya kisuani nginyamo siye munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa thela itisina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiluwanda na ngwatanio ni vina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya Mukamba Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba nitwavika Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanithia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbenge tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile na itatu monza kana ututumia email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya Mukamba tukwatane twaile biasala situ. Lakini Yesu atunengie kindu kingi extra kitawa muikio kitawa faith. Hallelujah. Na yubala fakti ya uvicha withi ya wanamwanya wakosa muikio nikana muikio ukuisilia yulua fakti na muikio uikunenga shindu ila tuatie fakti utakwata na kanisa wa Yesu tuikesa kwidhi wanapinya mubaka wambe omanya fakti wambe kwidhi ya wisi unduwiba undumwe nisi na yu above undumwe nisi ukwikia muikio. Siendi ningota simu yaku lakini ndambete osa simu yaku wene wesi tutala wanai ukwata ake kwe siana situ na ila keinya kemena keweu keima na chunobi na kana kakea na ketiu na uwe kwa iye kakea na ketiu kakoko metue kakakatwana okesi ochu tafadhali ndambete osa simu enu waku topendwe mutundo
Pwese ya kana kaitu kiana kesi neta mukamba ni museo, mukamba ni mulau, mukamba ni wautevya, mukamba tike ngei. Nae bata mando, siana siesu. Ye, ukweke vya chuma na siambea mwigwa, yuchume kilio. Kwa taskiza tuni ya tubendo endeto, tuma SMS waandikede skiza na uyatise namba 533 noti ili inya imwe na uituma kwa nyanya imwe. Kalivu nende na kumanile silikali ya kaunti ya Masako ni ambe seso ya kuenza silanga kesioni cha ukanga mutuna kuweka ngundo kaunti ya Masako. Silanga ulawe na kimanza cha silingi milioni 16 wikuwa evinda ya siu mwada ndato kudhala munini wa governor kaunti ni ya Masako Engineer Francis Maliti ni wasia kana silanga wethe wana hotelio munene kwa aimi mama kuyo na kawa kesioni ki boni mutesia enangewano. Alima isiosia kangundo menondu wa utaneti na wasilikali ya kaunti ya Masako kosa itambia na kumambesi ya mulati wa kusavya silanga wa kumanenga ikivu ova mwena kukilia maundu make uemi. Silanga ilatu usawi vati savya silanga nene ilatu utumea milioni 16. Silanga ni mwa katika masilanga la mainge pyote nzeta katika kaunti ya Masako. Mbewa masilanga maanaeli. Inoni nzie mwe ya kuhakisha kanane tuwa dhengesia kivu katika kwa mwene ndi. Nundu sehemu bingi cia Masako ni asiani mwesisi the wasie kafu na katika kangundo sehemu yetu tunanuvie yo kango tune niwe mwe kafu na ina catchment nzeo muno pyu ya kiwu kwa ila engineers maituma kiwu mokie masaveiva ni monie bani bandu tutona utea kiwu kwanzia ya silanga na tuikwata kiwu kingi pyu kitona utume kambe ni factory no yeva ukango tune nundu ba kithekani kitu sauvya silanga pe factory ya kawa yita yokango tune na indi kiwuchu kikethwa kitona utumika ona kangundo town na kiisio kakitumike area isio onde is around it nzonie kwena na munini wa governor kaunti ya Masako mulati vathiwe silingi milioni 16 na wikwatiwa kutethia enende makangundo kwa namba nene na kumanenge kiwu kitheu. Ongi mulati wikwatiwa kuthayucha na kukilia nima ya kawa ila ithitwe ikwamite kwa ivinda ya saa kumana na unyivu wa kiwu na mondo angi kivathukanyo. Nitakulia contractor loan and unosauvya silange asauvya within 6 weeks edho aminete iwe pinda ila tumunengete na tuina wikwatio mbwela jua ya mwai wa 10 silango oketho nalika kiwu kikatethesia factory no yokango tune nondo factory cia kawa nitumia kiwu na methitwe mena challenges nene muno nundu wa kwithwa kiwucho methwa mayonsa paasa. Mulati wa vingwani munini wa governor kaunti ya Masako na wikwatiwa kukwevinda nini kana kukitana na maomo makwithwa kutena kiwu na kukilanja aimi na indi kiongela cost cia process kawa no ithi ambeza ila cia ilo newa aimi makawa cia thisi nini nundu managers ma factory mayasia kana ni matumite mbeza mbingi kwanzia ya stima na kiwu kwa uju ni twa maola ngalama nene muno ila metho amaitumia ya kuwa kiwu itina wakwithwa kukusia wangusanisio kati wa mwe mateti na alama nengetwe milati kivathukanyo ya uthukuma yumu mbunge wa kile mbunge cha kangundo ya kati Moses Mitane waumania siko sia amwe alama likila milati ya silikali na kuumia ukanyo muvyu kwa alama ethiwa mena mesilia makulikila maundu wa mweta kila tukwenda ukemea totongoi ila ma contractor moka uthukuma kilioni kitu be meao ila metha masainete na etha be mundu ene kulio kweatiania no thukumi wa ma contractors obisi wa MCA ni mubingwe obisi wa sub county administrator mubingwe ona ma chief maobisi moe mabingwe nikenda tukabikie kweka kwosa meao moko ni maito na tuye ati ya meao ila mbikie nikena na ma contractor ila moko thukuma kilioni kitu maeke kuona ata maendete bandu pate na mawailu ma uthukumi. Diripoti ya Mutongo TV kuma kisioni cha ukanga utune sambu kaundini ya Kangundo nitawa Boni Mutesia. Na hii ni mwenda musisenge wesu ya Boni Mutesia kuma Kangundo neo kututa muthia wa Vilingi wa Mauvoo saa muonza nitawa Steven Mwamana Muvena ndani ndo akusesi ya Vilingi wa Mauvoo tuko manelengi kwendani kwa mwe kwa wayu tiwaneza.